Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. KMDC Kebidan Kaliang Persya Hakasi Hills Autonomous District Council Kelip banyak kendu Chief Executive Member Ubak Winston Tony Lingdo Ban Panjing Shai Halo Kejing Syak Sospon Jong Secretary Jong Council Ubak DG Sim Yong Bat Ban Panjing Shai Ru Halo Kejing Resign Jong Special Council Jong Council Ubak Titi Dingdo Bat Ban Panjing Shai Ru Balai Baga Council Katung Special Council De Ubri Ubam Day Negajai Bendera Khasi Sakuwe Pat Kamat Kadai Kejing Astelok Ban Pimbet Thamai No Yaki Edi Rules Unai lam Kaliang Persya Ubak Tita W Khan Ula Batai Kejing Pensya Jong CM Bagajing Sospon Yu Secretary Kedai Halo Ka Affidavit Kabau Secretary Lasoi Klam Deyo Jiminjur Nagi Executive Committee Nang ta Ula Yat Hukru Bagajing Resign Jong Special Council Ubak Titi Dingdo Kedai Negadau Shimet Jong Uhi Halo Kejing Thung Special Council De Ubri Ubam Day Ukhasipat Buat Tita Sulai Thuk Bau CM La Jubab Beri Namarba Kimyo Nong Yasad An Ubla Rangba Negajai Bendo Lajong Bagi Dang Yele Hiban Wat De Ubri Lajong Halo Kejing Yakran Ban Penbet Thamai Ki Edi Rules Pat Ula Ong Bau CM La Kular Ban Thawar Committee Haga Bagi MDC Kaliang Persya Kindan Lang Banyakran Sani Yakani Wa lingkong ni nakaliang kajungi ki MDC jong ka liang yate ni ai kublay CM ba ila ai por tarsi kumbala yakut bang ini akan do ini keren halo kitu kimat bang ila dep pau bang ila dep ya keren ru ki pi ki la thai bo bang ai kublay pi ru la palai por bang ila kan bang ini por te kabrikong halo kamat kabede barka jingwen kam sipor yau secretary jang ka council ba DG Simyong tina kaliang kajung ila karen sai ba kani baro kajing ja kade nakada wa kadan ka jing bombiang hagar kom trikam lani kata ka procedure trikam po office hakaba ya ka randa approve nakaliang do isi nakaliang EM in charge berkunjung lo nakaliang CM HBD barka jing pelaj ke jing sign jom secretary ya ka affidavit ani ka approval ka affidavit kemudian file saya ikut la suspend te habang ila panjing syai pat la kata ka affidavit kadan jing demi em bat kata ka jing sya suspend ya kan iru ila kan syai pa yong kamdan jing de kadi betang ka procedure lapse mungkin kata itang kajing trikam kajing duko agar kontrikam kaba klaim da ya lemba juga isi te ngila panjing syai baga affidavit ru te nak kalian jui orang bain sai kopi ini ba ila pan syai la panjur ru baga ni ka affidavit kamdan jadi bar kami kajing syawen kam jamu secretary tingila panjing syai ru aga bede barka la kani kajing welcome sipor kan kita ni ya ke service jong i secretary ya kani ru nakaliang jong i CM ila ai ka assurance ba insa kami bani ai ni benta para ka juga poru nakaliang ka jong i ila dawa ba ka dei bandon ke inquiry de nakaliang jong i ila pensai ba ka don ta ke inquiry ba ngangai ba kata ka inquiry kan sa ai ka report shwa ba secretary un kut no kata ka jing syak suspend ya ina kakak kabaan ba kade hang jing ade ba kajing resign jong ba titi dingdo we ne balang standing council jong ka council ba de kaniru ila ong ba kade ka kam shimet jong i kajing som shimet jong i ba ila weng no ila di standing council jong ka council ba kamdan jing ade ba kata ka case ka ade ba kajing syak suspend jong secretary la di ba kata ka PIL te katari la pensai ta nakaliang ka jungi no dani ai banong do may pat marwa nakaliang ka isi la pensai ta tenre nakaliang ka jungi issues no dan jingwe tang uwi ka long ba hadian ka jing ino kam jang ba tiding do i bala thung do uwi pat bom dei na ka jai penrio ka jungi para do restam ban long standing council te nakaliang jungi la pensai ba ngiduna palat ki khasi ki jungi bakin dan ki senior advocate takadaw yung mga thung sipor daw ni
standing council uba bomde na ka secondary ka jungi kabalai ngilai keren na bede bat ka amendment ya ka ED rules ban nakaliang ka jungi ngilai yo ka jing syai ba ila kular hangi ban form ya ka special committee bat kani ka special committee kamdei ban ong ba kindon gibri gi banabat rei mangi ki MDC it sakan thup lang yang akong LO ban armut ki MDC na kaliang ka jungi ka kanhun bandong ki dekhot jong ni special committee ban hakata ka special committee ngin se karen sani ba la kan ka eka banta ka bangin le ka amendment but ya kani yang bala syam tayogi ngin apa ni syam no but i kubur ya jing aji mut jungi bahkan don ka jing penstet halal kani kam kanang ba kan ya syakmat ka bede ba ka amendment hamtam ya ka rule ka bede ba ka rule 128 kanu ka benta ha ka jing sojong asimet mo kalau haba hakikam ki bede ha po office ya kata mlalan ki judon ki jing duna ni nang tai teng duna ki officer teng duna ru wat na kaliang jong ki estate member la ni jong CM te ka pamut la dalong te ngi kabadang de ban ya penbet dan ya penbet mo pada banang eye warning te rei hadu ban sim pada ada ka step ban ong ban suspend la di ban welcome support te ngatharai kadai ke balong serius kalau dah kamdei ke balong serius ngatharai na kalian ke isi kinum suspend em ngila panjik syai bang ngila yai bandru ya kata badi ong ba kalong serius kumnu namar baki iklem sim ya ka approval jom em insha ni jom siya kata ka di ka seriousness am na kalian jungi ngem dan bori ban saja sini no nama ka syong ka isi ya no ka ibet ten rei la ong ngi ba na kalian ka jungi kidang ewan malio da beri la jom Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.